دما خوش ببینرین هجا ایرو 26 ایلون 2023 روژان روژا سیشمی بویر و گشتنی هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بیکن. بله جاری کنه دما خوش ببینرین هجا لحریما قرباقیا چیایی دپوی که سوتمنی تقیام جبر تقینا مزن و شواتا کو درکتی حریکم 20 کسان جیانا خوش دزدا و نیزی 300 کس جبرین دار بون ریو بریا باکوی راگهاند کو وان آلیکارین لازینین پیوست جبو هرمی شاندنه. لقرباغ تشيايي روجين زور وزحمت درباز دبن شويدن لدابويك سوتمنية يا لهريما قرباغي كوچاوي حمو جهاني لوپراسيونا لشكري يا جالي أزربيجاني فهات بو أورغانيزه كرنده تقينك بيكات رايدارين أرمنستاني يا لهريمي راگهاندن كود تقينا لقادا دابويا سوتمنية يا لسريا آسكراني يا نيزي باجاري خانكن ديده هريكيم 20 كسان جيانا خوش دستانه دداخویانیا کجالی حکومت جوداخواز و داین هات دیار کرن کل جه بویری 13 جنازه کو ناسنامه وان نهات زانین هاتنه دیدن و 7 کس شی لنخوشخانه مرن. Olarak 100'den çok رایدارین ارمنستانی دیار کرن کو پشتی تقینه دستونود کس را کرن نخوشخانه و روشا بدهان برینداران گرانه. سروکوماری ازربیجانی پشتی تقینه داخویانی یک داورا گاند کش بو درمان کرنا برینداران درمان شاندنه هریمه. onu da bildirmeliyim ki Azerbaycanê ragihand ku wê operasyona dijî terorê ya li Qerebaxa Çiya ku 19 îlûnê ragihand bû piştî agirbesta di navbera aliyên bi navbeynkariya Rûsyayê de bi qasî 24 saetan şûn de hatî îmzekirin bi serketî qedand. Di lihevkirinê de hate destnîşankirin ku hêzên Ermenî yên cudaxwaz ên li herêmê wê çekên xwe deynin û Qerebaxa Çiya jî bikeve nava Azerbaycanê. Amerîka jî biriya berpirsên xwe yên li Êrîvanê piştevaniya xwe ya bo wî welatî tînin ziman. Herî dawî Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan duh bişanda ku ji rêvebira Ajansa Geşepêdanê ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Samantha Power'e hev dîtin kir. Power nameya Serokê Amerîka Joe Biden gihande Paşinyan. Di nameyê de Biden hevkariya xwe ya bo wî welatî tînin ziman û dibêje ew ê li kêleka Ermenistanê bin. Thank you, Mr. Prime Minister. President Biden sent me and our delegation here. بله هر تکلداری مجهرا قرباغ چایی و جاری دنابرا واشنطن و موسکوی دا آلوزی درکتیه روسیا و دولت یون آمریکای جه به استقرار بون و به آرامیا لباشور هرمین قفقاسیه هفدو تاهم باردکن هری داوی جبو روشا لحرم ادیم بانگوازین هستیاریه تینه کرن و جه قرباغ بو ارمنستان حتی نها بیتری 13,000 ولاتین ارمنی کجبر بونه. پشتی اپراسیون Azerbaycanê ya li ser Qerebaxê dewletên Yekbûyên Amerîka û Rûsya ve hevdû sûcdar kirin. Lawful permanent resident. As you might imagine, we are not tracking the status of every person. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê Matthew Miller ji rojnamevanan re got ez difikirim ku ev nîşan dide Rûsya ne hevkareke ewlehiyê ye ku mirov pê bawer be. Վերագնահատելու, հետևություններ անելու Serokwezîrê Ermenistanê Nîkol Paşinyan Rûsya bi wê yekê tawanbar kir ku piştî operasyona Azerbaycanê nikare ewlekariya Ermeniyan pîk bîne. Jaliyê din ve Rûsya îşaret bi wê yekê kir ku berpirsê serketina Azerbaycanê li ser Qerebaxa Çiya tenê Ermenistan e. Mosko dibêje li cihê Êrîvan bi wan û Bakûyê re bixebite xwe nîzî rojava dike. Bersiva Rûsya ya ji dewletên Yekbûyên Amerîkayê re dereng nema. The issue of Crimea is closed for us. It's a Russian territory and we don't want even to discuss this issue at all. Balyozê Rûsyayê li Washingtonê Anatolî Antonov
di peyama ku li ser Telegramê parve kirde wiha got. Em Washingtonê vedixwînin ku ji gotin û kiryarên pir xeternak ên ku li Ermenîstanê dibin sedema zêdekirina hestên dijberî Rûsyayên Sunî dûr bisekinin. Ermenîstan di hevkariya ewlekariyê ya ku piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê bi Rûsyayê re ava kiribû bi bawerî tev digeriya. Lêbelê piştî êrîşa Rûsya ya salabûriya Ukraynayê têkiliyên her du welatan xirabûn. Paytexta Belçîka Brukselê mazûvaniya civîna rayedarên Baku û Êrîvanê dike. Civîna li Brukselê piştî operasyonê wê bibe yekemîn hevdîtina aliyan. Serokên Ezrebeycan û Ermenîstanê wê meha bê li Spanyayê bicivin. Civîn ku wê li Brukselê bê li darxistin, wê jaliyê şêwirmendê diplomatîk ê Serokê Konseya Ewropayê Charles Michel Simon Mordo bêbrê vebirin. Ezrebeycan û Ermenîstan wê di vê civînê de jaliyê şêwirmendên ewlekariya neteweyî ve bêne temsîl kirin. Rayedarên Almanya û Fransayê jî wê beşdarî hevdîtinan bibin. Almanya, Fransa û Yekîtiya Ewropayê yek ji aktorên herî girîng ên ku di înisiyatîfa çareserkirina krîza Qerebaxê ya ku bi salan di dome de cih digirin. Piştî operasyona leşkeriya Ezrebeycanî hejmara Ermeniyên ku ji Qerebaxa çiya derbasî Ermenistanê bûne her ku diçe zêde dibe. Hikûmeta Ermenistanê ragihand ku heta îro saetên seherê 13,305 kesên bi darê zorê ji Qerebaxê derbasî Ermenistanê bûne. Iraq çetên Daişê êdî ji bo xwe metirsiyê nabîne an jî dibêje ku wan êdî hebûna çetên Daişê ji nav biriye. Serokwezîrê Iraqê ragihand ku êdî ji bo vê yekê pêwîstiya wan bi hêzên koalîsyona navnetewî ya li Iraqê nake. Li gorî nûçe Ajansa Fermiya Iraqê îna Serokwezîrê Iraqê doh di dawxaneyekiya xwe de gotiye îro Daeş ji bo dewleta Iraqê negefe û êdî pêwîstiya Iraqê bi koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê hatiye avakirinîne. Balkêşa ev nûçeya beriya hevdîtina Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şia Sudanî ya bo Rûsyayê hate kirin. Li gorî dawxaniya Wezareta Karên Derve ya Iraqê, Wezîrê Karê Derve yê Iraqê Fuad Husên û Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov di 78mîn civata giştiya netewên Yekbû ya li New Yorkê de civiyane. Li gorî daxuyaniyê di civînê de behsa peywendiyên di navbera her du welatan de hatiye kirin. Di civînê de hate gotin amadekariyên ji bo serdana Serokwezîrê Iraqê Sudanî ya di hefteya pêş de ji bo Moskowê temam bûye. Hêjayî gotinê ye li Iraq û Sûriyê li dişê çeteyên Daişê koalîsyona navnetewî hatiye avakirin. Amerîka bi serokatiya General Matt McFarlane serkêşiya koalîsyonê dike. Belê Moskova hewl dide pêşdeçûnên Ukraynayên li herîmên ku kontrol kirine bi derrawestandin lê ev yek jî qet bi awayekê hêsan xuya nake careke din artêşa Ukraynayê bi balafirên bêmirov û mûşekan êrişî Kursk û Krimê kirin lê aliyeke din yek ji fermandarên Rûsyayên ku Ukrayna îdia kiribû ew hatiye kuştin dîmenê wê ji aliyê Wezareta Parastin ya Rûsyayê ve hate weşandin. اوکراینیا به 4 بالافرین بیمرو بیریشی هریما کورسکی یا لنیزی سینوری خوکر. وزارت پاراستن یا روسیای راگهانس کوان ایریش تک بریه. وزارت دیار کرد که 2 ساعت نیوا شویدجی ارتشا اوکراینیا به 2 بالافرین دنین بیمرو ایریش پیک آنینه. لی او جی هاتنه بی باندور کرنه. رایدزارین کورسکی راگهاندن که بالافرکی بیمرو به خسارکی بچو که لبانی آوهی که ریوه بریه کریه. موسکوی راگهاند که ده هفته این زاویده گلک جاران ایریشین بالافرین بیم رو و پیک هاتنه. شویدن رایدارین روسی راگهاندن که ایریشی نیوگرا و کریمی هاتیه کرنه. ده ایریشا به موشکان پیک هاتی ده سیستما پاراستنی موشک بی باندور کرنه.
کیف یا ji destpêka operasyona leşkeriya Rûsyayê ve gelek caran êrişê Kirêmê dike divan zemên zawî de êrişên xwe yên li ser navendên leşkerî zêde kir. Ew soz didin ku nêvîgirava ku Mosko di 2014 bi dest xistibû vegerîne. Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku li herêma Belgorodê ya li ser sînorê Okraynayê heft balafirên bêmirov yên Okraynayê hatine xistin. Okraynayê di daxuyaniya du weşandî de iddia kir ku fermandarê fîloya Kirîmê Viktor Sokolov hatiye kuştin. Lêhîna rojek derbasî nebûyî Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ev yek biriya weşandina dîmenê fermandar Sokolov derewand. Wezaretê dîmenê civînekî wezîrên parastinê parve kir ku ew jî di nav de ye. Vîdeo di televîzyona dewletî ya Rûsyayê de hat nîşandan. Hem wextî şerê domdar yê li Okrayna Serokê Rûsya Vladimir Putin êdî bêzar dibe. Serokê Rûsyayê fermanda wezîrê xwe yê parastinê ku hêzên kîfê rawestîne. Ev iddia jaliyê saziya Enstîtoya Lêkolîna Şer a Amerîkayê ve hatiye kirin. Enstîto jî agahiyên xwe dispêre çavkaniyekî Kremlînê. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskiy ji bo piştevaniyeke hin zêdetir ji welatên Rojavayê li nava welatên Ewropa û li parzemîna Amerîkayê ye. Her di Parlamentoya Kanadayê de dema ku Serokkomarê Ukraynayê Zelenskiy li wir yek ji leşkerên Naziya Hitleriya Almanyayê hat parlamentoyê û ji aliyê her kesî ve jî bi çepikan hate pêşwazî kirin. Piştîviyekê li nava Kanadayê bertekên zêde derket. Herî dawî Serokwezîrê Kanadayê Justin Trudeau got ev şermeke mezin ya ji bo welat e. Serokwezîrê Kanadayê Justin Trudeau ve xwendinameya leşkerê Naziyê bo parlamentoyê û bi çepikan pêşwazîkirina wî wekî şermekî mezin bi nav kir. Yaroslav Honka yê 98 salî ji ber serdana Serokkomarê Okrayna Volodymyr Zelenskiy weke mêvanê taybet ê beşdarî rûniştina Parlamentoya Kanadayê bû. Piştî ku Serokê Meclisê Anthony Rota ew weke qehreman danasîn ji aliyê parlamenteran ve bi çepikan hat pêşwazî kirin. Serokê Meclisê Rotayê ku ji bo îstîfakirinê li ber xwe dida piştre got. Agahiya min ji têkiliya wî ya naziya nebû. Min şaştî kir ku ew vexwendiye meclisê. Serokkomarê Kanadayê Justin Trudeau jî derbarê bûyerê de duh got. Ev ji bo Parlamentoya Kanadayê û ji ber vêkê ji bo hemû Kanadayan şermekî mezin e. Families eat apples with honey to represent their wish. Bûyer rojayînê di rûniştina ku Serokê Okrayna Volodymyr Zelenskiy ku serdana Kanadayê kir bo li parlamentoyê axivî pêk hat. Serokê Meclisê Rota balkişanda ser Honka ku di rêzên temaşevanan de rûnişt bû û bi gotina di şerê cîhaniyê duyemîn de ji bo serxwebûna Okrayna li dijî Rûsan şer kir da nasîn û got. Vaya li hingekî Okrayna Kanadayê. Em ji ber hemû xizmetên wî spas dikin. Kesên beşdarî danaşînê bûn li ser van gotinan bi çepikan Honka pêşwazî kirin. Di dema şerê cîhaniyê duyemîn de bi hezaran Okranî li kêleka Almanan şer kirin, bi milyonan kesên din beşdarî artêşa sor a Sovyetê bûn ku li dijî hêzên Nazî şer dikin. Beşa Galîsyayê berî ku sala 1945 xweradestî hêzên hevalbend bike, navê xwe guhart û kirin yekemîn beşa Okranî. Serokê Parlamentoyê Rota roja yekşemê da xuyaniyek da û got
پشتره از هین زیدتر درباره هون کاده هین بوم و جبریاره خوی یا رومت کرناوی پوشمان بوم. and continues to support the troops today. بالیوز پولونیا یل کانادا گوته او لبندیه کو جبر پارلمنتوی سوجدارین بویرنگی برا از بکه لیبورین وره خواستنه. سروک روسیه ولادیمیر پوتین آرمانجا ایریشا اوکرانیای وکی پاقش کرنا ولات جنازیان بینرین هجا ایدی آلمانیا بریار دایا کوی آلیکاریا بدرید خسنین سیویلین کو هوددن کوچبرن لناوا دریای آسیمان خلاص بکن لی اف بریارا حکومت آلمانیا راستی برتکین رومای هاتن سرک وزیرا ایتالیای ملونی جه همپیشه خوی آلمان شولز را نامه شانت او گوت اف بریارا و اماتما یشتنه. ئەڵمانیای ڕاگەهاند بوو و ئەوەی ئالیکاریên ئابووری بدن تیمên سڤیل ên bejdارî rizgarkirina penaberên li deryaya spî dibin. Serokwezîra Îtalyayê Giorgia Meloni beriyanameya ku ji Serokwezîrê Almanyaya Olaf Scholz re şandî nerazîbûna xwe nîşanda û got em li hember biryara hikûmeta we ya piştgiriyê dide xebatên rizgarkirina koçberên qaçax matma îmane. Meloni îddia kir ku rêxistinên sivîl ên ku xebatên rizgarkirinê li derya spî dikin کوچبران تشویقی بکار آنینا ریا دریایی دیگه. میلونی دیار کرد که اگر یکیتیا اروپای دخوازد دواری کوچبریان نقانونی ده آلیکاریا ایتالیای بکد و پیلا کوچبران راوستینن. وزارت کاردر و یا آلمانیا راگهاند بو که آلیکاریا ریخستنن لی ایتالیای خباتین رزگار کرنه کوچبران دمشینه بکن. زیر کاری هندور ای بریه ایتالیای ماتیو سالوینی جی نزیکاتین آلمانیای وکی هلوسته که دجمنانه بناف کرد. حکومت ایتالیا اجبر زیده بونا هجمارا کوچبرین کوتین ولید روشین زحمت در بازدگه. ای سال لگوری قیدین فرمی جسر سالی حتی نها 133,000 کوچبری خواه گهاندنوی ولاتی. ده همان دمی ده اف جمار لگوری پار در دورا 7,000 بو. بینرین هجا وزیر کار دروی ایرانی حسین امیر عبداللهیان خواست سردانا واشنطنی بگه لی اف سرداناوی جعالی ریوبریا واشنطنی و هات رد کرن و بوی آوی داخوازین عبداللهیان یه پشتی 14 سالان سرداناوی ولاتی بگه نهاتا قبول کرن. بردف که وزارت کار دروی امریکای ماتی میلر درباره مجاری ده داخلنی ایدام. میلر دیار کرد عبداللهیان کو هفته آبوری جبو جوینا جواتا گشتیا نتوین یک بوی لنیورک بو داخوازکریا کو سردانا واشنطنی بکم. بردف میلر گوت جبر گرتنا حمولاتیان امریکی و پشتگیریا دولتا ایرانی جی تروریزمی ره و نکاری بو اویک قبول بکرانا. میلر دست نشان کرد رایدارین ایرانی جبو کاروباری نتوین یک بوی دکارن بچن نیویورک لی جبو سردانین جدا نکارن بچن واشنطنی. عبداللهیان خواست پشتی 14 سالان به یکمین وزیر ایرانی کو سردانا واشنطنی دیگه. لگوری آگاهیان عبداللهیان خواستیه سردانا کارمندین ایرانیین کو گریدای بالیوزخانه یا پاکستانی یبیکه. جبر کریزا دیپلوماتیک ادنا برا تهران و واشنطنی ده خباتین دیپلوماتیکین ایرانی دچارچوه یا بالیوزخانه یا پاکستانی یا لامریکای ده پیکتین. لی سردانا عبداللهیان جعالیه دولتین یک بوین امریکایی و نهاتا قبول کرن. بله آلوزی دنابرا کوسووا و سربستان دجیم مزند به سربستان هولد ده بریا ولاتین در دور و آلوزی بداوی بکه و جبویه که جیم خبات دایا دست پیکرن. سرکوماری سربستان الکساندر ووچیچ بانک لحیزین آشتیه ین ناتوی کرکو برزگریکن اولهیه ین لباکوری کوسووای چاره سر بکن. ووچیچ بالیوزین امریکا، انگلیستان، فرانسا، ایتالیا و سروکی دلگاسیونا سربستان یا یکتیا اوروپای جی لبلگراد پیشواسی کرد. لور گشتن داوین ین لباکوری کوسووای هاتا گوتو بیش کرن. ووچیچ لسر حسابی خوی مدیا دیجیتال دیار کرد او جبو ولاد دیگه که در قناقه که گله که زحمت دیگه به بالیوزان را هفدیتنی بکم. ده 24 ایلانی ده لباکوری کوسووای دنابرا هیزین اولهیه ین کوسووا او کومنچکدار ین سرب ده شرکه گران رودا.
د انجامê de sê Sirbên li Kosovayê hatibûn kuştin. Ji ber vê sibe li tevahiya Sırbistanê şînanetê wê hatiye ragihandin. Belê nûçeyên me bi dawî bûn, her şad û bextewar bin.